I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Kid, dobrodošli na moj kanal. Ljudi, danas ćemo nastaviti sa ovom budalastom igricom koja se zove Online Menager. Ljudi, ja sam bio u radničkom, ali sam prešao, ne znam s ono koji ne znam šta sam, nešto sam pritisnuo i prešao sam u ekipu Arsenala. Kao što vidite imamo 15 miliona transfer lista. Sad ćemo transfer listu šta možemo da dovedemo. Samo sekundu. Evo. Nekih ludačkih transfera. Samo možemo, evo pogledajte, možda vidite neke transfer ludačke ovdje. Imamo neki Bešić je prešao iz Evertona u Torino. Evo vidite ima vaza ovih nekih prelaza. Sad ćemo vidjeti moj sastav trenutno. Evo, kao što uvijek možete znate, tu su Berin. Ovaj sastav će se promijeniti, ljudi moji. Ovaj sastav će se... Šta je ovo bre? Berin, Ustav, samo sekundu. Čeh. Želio bih da na golmana mi bude... Sad nađem golmana. Golkill, pa ništa nema veze. Ovo nema veze, trenutno neka bude ovako, 3-3-4 ima da odgovara. 4-3-3. Ovo odgovara formacija. Tu je, evo vidite, tu je Čeh, Mustafi, Thiago Silva, Montreal, tu je Bellerin, tu je Haka, Salah, Chamberlain, Abraham, Giroud i Walcott. Samo sekunda, ima kako mi možemo staviti ovdje. Vidite, kako možemo staviti Pjanića. Samo sekundu. A ne bre. I ko je sad na golu? Buffon. Je Buffon na golu? Evo ga, Buffon nam je na golu. Salah tu, dobro. Vidio sam malo prije da se tu nalazi i... Dobro, ovdje se nalazi Alexis Sanchez, ovdje ćemo stavimo Sancheza. Ne bre, ovdje sam teo staviti Sancheza. Tako. A ovdje bi moglo da stoji neki, naprimjer, ajde Walcott. Odlično. Ovo je sastav koji meni odgovara. Ljudi moji. Tu je čak i Ramsey, Chamberlain. Ali više da mogu bi novu poziciju da stavim i Felipe Luisa. Ljudi moji. Dobro. To je to. Sad ću ići na... Stavi samo sekundu. Htio sam da provjerim ove sponzore. Aha, dobro. Ovdje nemamo sponzora. Da imamo ko bi normalno da bude sponzor. Može nek bude, oni su sponzori. Samo sekund, ćemo se na transfer listu. Samo nam dođemo do te transfer liste, ljudi moji. Evo šta ima na transfer listu, imamo 15,5 miliona. Šta mi možemo da vedemo? Ovdje je skup modić, 53 miliona, ljudi moji. Joao Mario, ništa, Snyder. 15,5 miliona. Alba ništa.
nešto ljudi moji, nešto, a kako kažem, jeftinije. Da vidimo, nemamo ništa. Morata. 34 miliona. Dovešću ćemo na primjer. Samo sigurno sad sam nešto video. Evo ga Piati. Dovešćemo ga za 5,6 miliona. To će biti naše prvo pojačanje u ekipi Arsenala. Idemo na naš tim. Gdje je Piati? Je tu Piati? To nam je Piati, ljudi moji. Tu nam je Pjanić. Je tu Welbeck? Tu je Welbeck. Samo sekundu. Ljudi, Ozil. Samo ne znam šta radim više ovdje, ljudi moji. Piati, forma, mid. Samo sekundu. Ovdje će ići Pjanić. A defanzivno jednog igrača neka bude ovdje Mascherano, tako, i format neka bude, pa šta zna, ne bude Welbeck. Welbeck je tu, ljudi moji. A kom jedino to on, tako. Ramzi tu, tako. Ovo će biti naš sastav. Čekajte, kako možemo prodavamo nekog igrača? To ću, u stvari neću sada reći da prodajem igrača jer trenutno ne znam s tim kako se to radi. Ali ću do sljedećeg klipa to naučiti. Samo sekundu da pogledam utakmicu. Znači, igrali smo ovdje 0-0. Sljedeću utakmicu gdje smo mi. Protiv koga ćemo igrati, samo me to interesuje. Sljedeći meč, ne znam pojma slova kada se igra. Meč kalendar. 0-0 Arsenal. Ovo ne znam šta će bude Demir. Ovdje mi ne igramo, mi nećemo igrati ovu utakmicu. Znači igrat ćemo protiv Manchester Uniteda. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste ga pogledali. Ako vam se svideo, obavezno ga lajkujte. I također se pretplatite na ovaj kanal. Ljudi moji, do sljedećeg klipa. Pozdrav!